Mai ka wai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel big ton rei nei la mai ton rei de rei asai June de rik chui kum sing nei chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the call Infal June the recruit na chakiu Foothills Naga Coordination Committee re Ministry of Home Affairs kanikuki militant groups kau suspension of operations came naga mai area kau kalai loma khang tan mai sa kanti Suspension of operation came sai naga mai area khau ka lai lo tong nai thai me tari ka thum kum singnei ni chui na ka thum khau ka hau kan mai lat lu tai kum na padat bam nu we tu na sa ka nei FNCC tong press release ko tai SO came naga mai chuang ram lung khau ka siam lo mai kuai tai ka tum mi lung khau lagan dat khang ti thai ka nei Suspension of Operation Agreement khau ka zau mai kuki mai nu mai nun ri naga territories lung khau tadat ma khang ni ti thai ka nei naga mai territories lung khau Suspension of Operation Camp kalai lo tong nai thai ri khangbam tong thi tuna lapni tuna sakani kuki menun roi kuki land san khau naga ancestral ram alat me thia khau lagut khang karamba mi tai ram bai me ram mi naga menun ta ri khangbam tongi tuna FNCC ri sakani FNCC thailai na naga mainam longsai kaipun dai jang nongnang thangbuk laimanai tingpui yaingang popi kazangang Konsakul khatni tomoyon kulenti hai kuki menun rekapin mai khani attack sumai inthak munabami tuna sakane kuki militants Srinaga Miram Kamjong Tengnopal Chandal Kangpupi Noni district kau nai miti hai inzang zangna asut gudbami FNCC ri mitong tan goi tai kuki expansionist agenda bang kau naga mitong ramta asut gudbam tongi tuna sakane asai thu naga mai goi ni lung chamna naga mai pu pau dau tong ram dui ti hai nga ka haup ni the FNCC richu zak na lung in chambam khang kuki community rui history khani naga mai ramta chakhwang sulau khang sang hoi kane naga mai ram ti hai asut gut mai in thang magi thai thang lung hap mai ariu bam nu wi tuna FNCC ri ti thai kane Infal June tarik rut na chakiu Manipur khau June tarik rut na chakiu nung khwang chi na padai lung khau COVID-19 positive case rut na charuk in phang thi tuna integrated disease surveillance program tong latest status update khau ti thai kan the tiki asai lon suna thu covid le karyang nai me rapian khorip man sai thai me thu nai kan magi Manipur tun district goina pang khau Infal East re COVID-19 positive case hai gailiang mami Infal East khau sample ru na kathum te sukan me khau ta chat hai positive pat kan ni mi tai positivity rate hai saruk nga khat point pungu tat kan ni Infal West re sample ru na pungu te sumai gan khau Case chanai positive pat kani kumna positivity rate hai saruk ritai na 0.9% that na kanai me khau bamba me mi da khau Tengnopal district khau sample khate sumai gan khau positive akhat pat kani tiki asai district bai minun khau tu COVID-19 positive sumai report hu gongkan mage jun tari runa secure no state wide on suna sample tam runa ta chate sukan me khau runa churuk positive pat kani kumna state level positivity rate hai saruk dai na kanai 0.1% khau bamba me jun tari khat kum singai na chui na pung khau tai ri ka hau na sample phai kharik ta chat na pungu COVID-19 te sumai gan khau ringu na ko thum hai positive pat kan the kham liang mai report khau Rigdai na tachat COVID positive patient hai home isolation kau lau ba me kumna ganai thu zang chanai isolation ba mai tan discharge sudat kan thi jun khat khau COVID-19 positive pat mai home isolation sukan me hai now mai ringu tang kan the Infal June tarik rut na chakiu Manipur ka President's Rule Lobo Milung Kau State Assembly Speaker Thokcham Satyabrata Singh Rui June tarik rut na chakiu Thursday Kau State Administration Kau kalai mai soy magna nai pani the tuna sakan the Manipur ka Popular Government ka siam lana lat lunai ba mi hai kalulung Kau phungwang dat khang karam khang supani the tuna sakane chamla minun ri sa indau kan methelai na Manipur Popular Government Form sudat khang information hai inphang the Delhi thang rui kan sakda kada lobam the tuna chuwi tiki mitong lat ka phiat me khau tai kamai thu ka sa magi tuna sakani yes school constituency tong MLA te ri democratic governance phungwang dat khang ge nai me lat bam te sa indau na swai mak na kalai me hai nai pani the kalam thu president's rule tong ka gan hai nai kumai jang re popular government hai ka siam dat pong thi tu mai lum gai tuna sakani chief minister and Biren Singh resign sukan mitang Manipur Khau Center re February 3 ru na ka thum khau tai president's rule lau ka hau kan chongi kumna Manipur Legislative Assembly da suspended animation kau lau kan chongi Parliament President's Rule tai April bu khau tai formally approved salau kan chongi Constitution thelai na President's Rule hai bu churuk zai ka swat nu we tiki tingkum ka thum khawri thu hian nu mage Speaker the legislators square mansai nun tuang chun mai thelai na elected governance hai naidat khang agun me tai nai ba mi thuna sakane
Infal June tarik ru na chakiu June tarik ru na chakiu Thursday khau kuki me ban sin me nun rui khongi tuna lumsi me ru Bisnupur district tuang Fubala maning khau lau tan ba me puta tamai kap kabiu lau kan the Manipur police helai na Fubala awang maning laikai khau lau tan ba me pu Ningthausam Biren Singh ta kabau in bai biak mai lun thai mak mai rui kap lau thi tuna sakani mi tang tai ting zin khong thum sang khau ka gan asak security forces le tamai kap khiam dat kani tuna sakani tamai kap kabiu lau mai Biren Singh ta district hospital Bisnupur kha phungwa na ras au kani kumna mi tang tai Rims hospital Infal refers to laudat kani tuna sakani mi lung khau security forces ri Langching Manbi, Haichanglo Khani, Fuvala village trong western area called search operation that kai kane. Operation that kai bang may gan kau, tai may lun thai mak may nun le security forces ka kau tamay kap kiam kani tuna ti thai kani. Manipur police sila na security forces rika khway nai minun ta pu may tan hai tat kai ba me kani sway mak na chum may lazan phungkuang khang karam puni tuna sa kani. Security forces rika niu tan kai bang may lung kau mitong area kau bang may gway rui sukham lo mak khang kani alat me cham hai tikulo mak khang sang hoy kani. Infal June na chakiu Government of Manipur Deputy Commissioner Guikhanliu Directive tipatkan methilaina Manipur Names of Places Kum singnei na na padai hai sausin chui bam khan ti thai kan thi Land Resources Department re kan yong office memorandum khau ti thai kan me khau Manipur State lung khau rambam jan thwalau ni mai hamit thai kalai ni me khau department tong approval la rai ni nai tuna sakani mi tong ek bang khau tai state authorities replace names committee kasiam launa nai bami kani state government ka report kani recommendation submit surap rabam khang office memorandum khau government departments kani authorities koi roi ek tong provision ta strict suna piuni nai mi tong ek ta tuan mai nun ru khau section ru na kathum thilai na tingkum khat khawroi kathum ngan kangkai khau launu we khani dangka ching ringu khawroi lang nai ngan hai fine ti khap khang kasau kane kage nai mi cham ti thai pat mai the women's society du Gailong Baptist Church presence Elite 7 Showdown Football Tournament hai June tarik chui na padai kre chui na churuk ngan tat kai pni champion khang ching rig dai runners up ching chui form fee re pai pungu entry fee re ching nai last date of entry hai June tarik chui na kanai kum sing nai na chui na pungu tabam roi dui Gailong football turf form la launi magoi roi gon my shop word number 4 medical gate Tamenglong amita inquiries to launi mai roi 700-511-6627 khau alam launu we Tamenglong ting nai lon tun ngai bu tarik chui kum singnei na chui na pungu lau chuan ting riu puni kalan ting zin mo ngai zing bang ting rai nai he tun ngai bu tarik chui na khat kum singnei na chui na pungu lau chuan ting rai nai kalan nai ting zin mo ngai zing bang ting riu puni mai ku wai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten re kangan ma nga thon ku we asai khung tu cham hai khoringal lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui King in Sam the Loco, Tuan Good Hay.